ushumela lapha ke phambili Matsimbi uyefuna lapha ke Bright Ndlovu nangu Ndlovu ke manje eligoba ke liyavinjwa le bhola Mashilwane ayikho ndifuna ngapha ke nkundla Dylan Solomons kodwa ke idliwe liyaphasa ayijubana ke manje ngapha ke nkundla sebenza lapha ke table for two asane so far Kaizer Chiefs yoke ngempela ayibona lapha ke possession onside phakathi boxini nali kusanele vele phayi uthi ke engela ingivumi kodwa ke bekumele ukuyisela ke uIgodaro uye ke umdlali ke obengaba seduze nebhola ahlabe ke adle yena ke uIgodaro nange iGodaro uyena umdlali ke obengaba nethuba elihle lokuthi ke kunzi ke lapha ke uOx Mthethwa bafanane ke kwaphuma ibhola ngani give more Coupe bena lapha ke uOx Mthethwa bafanane ke kwaqhuma ibhola ke ngoV wenzani usuba fit lokuthi ulast ama-minute ke amaningana mangabe ke usemdlalweni namthi ibhola ke manje bebefuna lapha ke iGodaro kodwa ke bebemphase ngemuva yena ke uKhosi Igo kuke lo mdlalo uyalahla lapha ke Miguel Ramala yahliwa ibhola lakhe the Ox Mthethwa yahlaba yacela lapha ke Ox nathi ibhola ke manje ngapha ke nkundla onside nansi Aviator langelihle phili Aviator Lubakmana komputi Maybuti phakathi eboxini sebenza lapha ke muva Tshepo Mashilwane lidla kalula litlapa sibheka lapha ke Thato Khiba uyalidla lapha ke Ox Mthethwa uyofuna lapha ke asanele vele phayi nansi lapha ke table for two faka lapha ke phakathi nenkundla iGodaro yadliwa ibhola lakhe iGodaro ana noma ke iyo ke vele indlela abaplana ngayo ukuthi ke masike salithola nje aliyoqalwa lemuva ke kunozinti uyalahla lapha ke Refrosla ungahlala ke la engihleli khona ke mbukeli uzobona ukuthi ke umoya bengeke ngasho ke mbukeli ngathi ke lo mdlalo uzoba too tactical ngoba ke bayazana abaqeqeshi ke bobabili Cedric Kaze naye lapha ke uFernando da Cruz phakathi kweli lebhola phakathi eboxini sebenza umshini wesinkwa Toaster Nzabatha emuvukela lapha ke Inacio Miguel uyile muvukela lapha ke Brendan Peterson lapha bekanga ke manje lapha ke Kaizer Chiefs Tshepo Mokoena sala phansi uthino Pempe kayathele yabatara lemsebenzini Ndlovu Coupe Letlapa sibheka lapha ke Vuyo Letlapa uyangena lapha ke Letlapa bafuna ke Bright Ndlovu uBright Ndlovu ke ibhola ke manje onside sebenza lapha ke muva Engineer Tegisi lapha ke Engineer Tegisi ebuye nayo ke ezwa yena ke uVuyo Letlapa asikele nje bekhala ngayo ke mbukela ukuthi isikhukhune sizohamba sambe ke sibabone ukuthi ke ngasonke isikhathi bafuna ukuthatha wonke amabhola bawaseke ku Brendan Peterson bese ke besetha lapha ke i-pressing trap ezoya lapha ke ku Brendan Peterson nangempela bamfake lapha ke ngaphansi kwencindezi bambisa bola lapha ke Kaizer Chiefs ekuthenini ke ingatholi ipenalty yavinjwa ibhola lakhe Zitha Kunika sibheka lapha ke Ellis Ramala wenze njani khela ngaphakathi lapha ke Ramala futhi uhamba namadoda sebenza lapha ke Lebohang Mabuye uyana lo lizo ke le bhola sibheka lapha ke Ox Mthethwa uyela lapha ke muva ngene lapha ke Engineer Tegisi Ramala dlala no Thato Khiba Ramala yavimba lapha ke Engineer Tegisi Dylan Solomons uthino Pempe umdlalo omuhle uqhubeke iGodaro the Khosi Igo sibheka lapha ke iGodaro uyefuna lapha ke iBright Ndlovu phasa ngemuva Tshepo Mokoena Mokoena ke manje offside Mkhize bheka nje ke shedela ngakoshuni wenkani uye lapha ke uMkhize Frosla Lebohang Mabuye lihlakalula lapha uneyigubhu ke kade idedela against Golden Arrows uyalwa lapha ke phakathi nenkundla yena ke Lebohang Mabuye Solomons phakathi eboxini sebenza lapha ke muva
iyenake Utsepo Matsimbi ebiyinhle lapha-ke cross yakhe Dylan Solomons isho-ke yamthola lapha-ke Igodaro Puti Otuyazama Puti otuzama ukumthumela-ke ekude uToaster Nsabatha emthethweni nabadlali nabo bezophila-ke ngokusemthethweni hlale kabi lapha-ke uMkhize thola lapha-ke i-yellow card Langelihle Phili yavinjwa lapha-ke uPhili kuthiwa-ke akube ibhola lesikhukhune efuna lapha-ke Dylan Solomons nansi nje netekisi akubheke lapha-ke Inacio Miguel ukhomba lapha-ke emuva uthi lisusela esenta ulise le Brendan Petersen Bright Ndlovu uyavimba Zitha Khube uyavimba Zitha Akwenika ibhande likakapteni eqenjini laso lapha-ke isikhukhune one of the most experienced players kulo lapha-ke iqembu lesikhukhune yena-ke uDaniel Cardoso lidla kalula lapha-ke Brendan Petersen sibheka lapha-ke Zitha Akwenika table for two vele phayi Dylan Solomons Langelihle Phili table for two Bachman triple umphakathi the Aviator Langelihle Phili nansi Aviator funa ukucela indlela Mabwe sibona lapha-ke Dylan Solomons nansi Engineer Tekisi yehla kuyicela-ke manje the Aviator Engineer Tekisi Dylan Solomons engaphakile enkundla vele bhayi table for two yakhona iyavala i-table for two ingene lapha-ke e-dressing room Komputi Meiputi Bachman wenze njani Komputi Meiputi the Aviator sebenza umshini wesinkwa Mabwe ozofuna ukushaya kodwa kudlala ngapha-ke nenkundla Dylan Solomons Engineer Tekisi sebenza Tshepo Mokoena uyasebenza Ngelihle Phili the Aviator dlala lapha-ke ibhola-ke elisheshayo Solomons phakathi ebhokisini sebenza uCardoso Lebahang Mabwe